Naisayangkat to destruction of illegal firecrackers, pyrotechnic device, and makeshift cannon babaen ti panagkaykaysa tinaduma-dumang ahensya a pakiramanan ti Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, and Provincial Health Office. Indaulwan met ti Ilocos Norte Police Provincial Office tinasaong aktibidad. Basari ti INPPO, ngimato ti bilang di tinaglako ti firecrackers. Nupay kasta at dadamet ti lugar anang ipawil ti panaglako karagitoy kas iti syudad ti Batak. Bimabamet ti bilang di tinakolektar ken nadadael a boga ken firecrackers nga imabot iti 257 na pidaso nung maikumparay di tawen 2024 no sa dinno nga imabot ti 331 ti kabuklan na bilang di tinakolektar a maipawil a banag. Comparing from 2025 to present, yung sa firecrackers at yung mismo mga stray bullet or yung tungkol dun sa law enforcement, I would be very proud na ito ay nag-decrease. Yung sa confiscation, mas marami last year pero ngayon nag-decrease na. It's a good sign na ang constituents ng Ilocos Norte ay masasabi natin pagdating sa boga at yung firecrackers, pyrotechnics na illegal ay nagmamature. Luckily, sila po ay kusang loob ng nag-surrender doon sa stations natin. Bimabamet ti maysa ti kabukla na bilang tinagbali na biktima ti paputok manipod December 21, 2025 aging gana January 5, 2026 nung maidasig din na palabas a holiday season. Sa nga pulo ket talo kadagitoy ket menor de edad, pakairamanan ti duwa ti tawen na nga ubing. Impaganetget ti PHO ang maibilang nga minor wenno saan na nakaro ti sinagaba a sugat diti biktima ti paputok. Wala naman pong masyadong or major injuries na naitala. And all of them were treated. Kaya lang may mga admitted po yung mga tension cases po natin, bina-admit po kasi nila for further monitoring po. And the youngest po is 2 years old po. Parang hinawakan po niya yung firework. Oo. Parang ano lang nila na hindi nakita ng nagbabantay na may kinuhang fireworks yung bala. Maragsakan met anang ipadamag ti BFP nga iti umunagon daway. Awan ti ni-record dito'y probinsya nga insidente ti uram nga adda pa kay naigan na ti paputok bayat ti isasarek ti baro atawen. Mangipasimudaag daytoy kunada iti naiget a panagkaykaysa ken epektibo a kampanya kontra paputok. For the first time in Ilocos Norte, we recorded 0 firecracker-related fire incident yung ating December 31, 2025 and even our January 1, 2026 po. I attribute that, of course, sa ating pong mga bumbero, sa ating mga kapulisan, sa ating mga DRRMs, and even to the community, and of course, sa inyo po ng media na tumulong po sa amin na mangiwaras the information. Iti kabuklan, ibilang iti otoridad ang nagbalin ang anayas ti isasarek ti baro atawen iti probinsya. We are proud to say na zero crime po tayo nung December 31 to January 1. Yung pagtawid tapos zero stray bullet tapos zero discharge of firearm. Comparing to last year, we only have one. Mark Magdirila, Balitang Solid North.